Dobro večer svima. Večeras ću vam pričati o svom velikom istraživanju ljubavi koje smo Anđela i ja proveli za vrijeme našeg medijnog mjeseca kada smo u godinu dana proputovali 30 država na svim kontinentima i napravili 120 intervjua sa ljudima koji žive u najrazličitijim tipovima odnosa. Sve ne bili pokušali saznati malo više o tome što je to ljubav.